Amasain Pathian Thu Ilongai Tlangu Philippi Khwa mi tenhena tirkopola lekhathon bungkhat sang somni pakhat bungni changa bungthum sang som pani Kehatan jong nun he Krista anisi a thi po lokna ani Thuhriltu Krista iswa po a ombok kha nangmania omrose mu to reng inti kanilofa fam kim to reng inti po kaniheklo Krista mi man chanchu kaman thei da lomo ti in a min ka chok ani lalpana thu kan charte kan jatan malmin som sakchor se itong triangle olalpa kan pathian voina muntra min pe ka wangi lom thu ka se e thun huna I thu kan ngai thladun a chuwangin tharau thianglim kan chinga lo chengla I thu ngai chang thei turin kan thil ungkong min hon sakla I thu chau she thiam thei turin kan ni ti nun na thu rone anche lalpa I thu ngai thla tu tele soi tu te atharamal min som turin lali somengin kan dile zanin hian Philippi atrangin Nun Krista ti thucha kan ngai thla don ani he Thupui hi tunhlai man hun man meka te hian apoi mo kati le a Philippi khua hi Macedonia rama kho poi mo tak ani a Europe rama Kohhran dinna masaber ani heti hunlai hian Rom sarkar ram obial pakhata sarkar munpui ani a an kho sakdan phunga chuan rom te chok anti hial thin chutiang kho pa khopui poi mo chu ani a pola pathian rong pola achin voini tum khan antlu a Kohhran nung tak ni in pola rong bol na khonga tranpuya te po allo trang to a an jinga pathian Thuhriltu dang te an lut ve a pola daudal tu te ani a chung mi te chuan jirtina diklo an the da a chu chuan a rillu ati na a chubang chuan Nun Krista kan ti Thupui hi kongtrang thangin alo soi chuak ta ani he lekhathon lu tak hi tan in athanga jiak ani a rom khua a atan hlai a jiak nia rin ani a episi khua a atan hlai a jiak ani ang ti a ring tu te po anombok a jiak na hun le mun in he lekhathon lutna hi ati dang lam chuang lo ajiak lai hian Timothea rinna a fa du tak anena om a Krista iswa boite ti in anin chal a Kohhran haute po Krista iswa ammi thiang limte ti in a kove a aba ropui le polan an ni na masale tuna adin mun apwang Philippi khua chu rom te chok kan ti tona achanga han thlir chuan amazing cheng te chu rom min ni na nei vekte rom khua le tui ni na ane nei tu te ani ti kan thete a chung chu Philippi khua cheng te tan le ane na Thuhrilve tan po chuan tlak ani ngai ang pola po chuan du sela chutiang chuan tur chu aneve a Krista nun Krista alo ne nu po hian a soi chua tul phun hi aum ve phothin a
chu tu na hian toi te in chu din mon chu asoi chuak ani ni riat nia sertan hei hi mosia da nin afut angati ani Israel mi Israel thla ami Benjamin chi ani hei hi Jacoba fapanopang ber atha kalchel mi ani thu a in puana ani Hebrai mi te laka Hebrai apiang kani Hebrai te laka Hebrai hantikher hian Hebrai nu lepa kara apian chi dang po dal lo Hebrai chi ding athanga lo chuak kani a tina ani dan zom lam thua chuan Pharisai kani thane ngai lama ero chuan Kohhran ho ti du da tu kani dan thu a fel na lama chuan Syangbo kani ati heng thil chong song hi lal iswa Krista riat na ro big avang chuan kan chanta vek a chu nom ne a lek kangai a dan a fel na chu nei lovin Krista rin avanga fella pathian laka fel na chu nei jokin athi na an pui a thi in mi thi jing ata atho le la chu trom pui tu kan lo ni ta a pathian laka thiam chang ka lo ni ta hei hi Nun Krista chu ani rilu pujia Nun Krista Krista rilua thil pathum lian tak awma chung te chu pakhat na in ngai tlom na rilu pani na mahni masya lo na rilu pathum na thuai na rilu te hi ani hei hi ani chuan atak takin anun pui a chu Nun Krista chu ani Nun Krista ti hi asoi thiam lama a ingat lova anun na ani chu Philippi leka thona hian alang fia vek a achabi bor kan ti thei ang chu Iswa Krista a chuan in ngai tlom na nun chu awma chu atakin aron nun chu apui a kei mani angin mi singa alo piang a mi sing angin alo om a kei mani angin alo khosave ta a in a aril atram a atui ahal a mi sing mamo ang chong chu amamo a sille fente thlengin hei hi in ngai tlom na a khan atel vek ani mahni masyal launa thuruk pathian anga om a pathian tlu ka om chu thil thak thlel lei thei a arwat lo pathian tlu ka om chu tum tlat tura arwat tova masyal no na nun chu mi dangte amangai na awang ani a amangai te tan thil ati sak thainan van ro pui na akalsan ani thuai na nun poi anga a insiam a hei hi a baptisma channa kha ani anti a baptist tu johanan imi baptist katul jok si a kan he na I local chok ani mo ti a ajo khan a channa chu hei ani felna jong len chua hi kantan amoi ani ti in Iswa Krista chuan a felna danin baptisma chu baptist chu johananena achang a asoi ang takin churo ahin thlarau thiang lim chu taksa ne in achunga alofu a vana trangin o in
hei hi ka fapa ani ti in aron nem nget a hei hi thiak thi ani na chu ani thil pathum langrual langkop thot mai au om a chu Iswa Krista tui adinga kha baptistu Johana ma awom kha thuro achunga lofu tharau thiang lim kha vana thanga o lo chuak bok kha hei Christian te thurin Trinity pathiana minung pathum pakhat ni si chu avaropi hei Krista rilu athanga lo chuak ani hei Paula chuan alo nun chua pui to a Kohhran haute nena hian omberose nei ver u nun chua pui ver u ti in adu sakna minlan a chutiang mi te chunga athlen nge thin Iswa chunga pathian hin achoi moina po min khom ngal a Iswa Krista chulal ani ti in apuang a adaro pui taber a ming achonga ming chungnung berchu apeta a ama a van mi te le noi mi te hialpo an thing chi tur thu in aron puan chunchom tajel ani avaro pui tak em ke atan nun he Krista ani kan nun pum pui a hian Krista chu anung a chu nun Krista chu ani tiam chin lam pan nun Krista anung te nun chu tiam chin lam pan chel nun ani a Christian nun chu culture nun changchel ani engpo ni sela inom dan chu Krista chan chin tha nen in mai photro se Philippi bungkha chang somni pasari a chuan kan mu a minti nok tu lian tak tiam chin lam kan pan na kunga hian a oma chung te chu soi kim sen ani lova a then achara tlang pui chawin lo soi ta ila nung lama thil om kan thengil theilo te hi ani kan lim ve lai kan tui ve lai kan thil tir chat kal to ter siat rengna kan nei liana chuan tuna kan tlan na ko ngai hian min ti nok tu ani the tlat mai tuna hian enge kan din mon ti hi apoi mo ber ani pakhadang le a chuan tiam chin kan chiahat mumal launa hian tlan dan mumal min nei tir thailo ani kan target chu Krista Iswa apuitlina hi ani adang le a chuan chunglama kau chan lomhon mu turin ani pathian chuan ania ka chui a puitlinga nun tam nei turin adu che a kan ni tin nun hi tiam chin lam pan na konga kan tlan na chu ani a kan ni tin nun na hian Krista chan chin tha nen kan nun hi a in moi em kan ni tin nun na hian Krista chan chin tha nen kan nun hi a in moi em nikum khan Hindu sakho mi pakhat nen kan intung a kan ti tuna sale a pathian thu kan intrel bok a ka soi zo chuan ke ni a hin mizo te counseling jok tura min du thu a soi tak a chan ka zo chuan mizo te hi Christian ni ma se ju le
rui thei thil danga antlan nasa nunatam tak aswat kan fa te hi an fa te anga rui lo ngai ani velo Christian ho ai chuan van ram kan kai chok ang ati chu chung thu kan chiat chuan karil ru anale India nam pa Mahatma Gandhi chuan Bible hi achia Lali Swa Krista nun le jirtina hi tha atile ama ngei po Iswa Krista nung zui tu ani thu fa lobin aswei nge ani ma se ring tu dia in chal Christian te nun chu ani chuan Christian ni adu lo thu aswei Christian na hi acha lo ni lovin ke ni ring tu in te hian Krista nun dik tak kalan chwati lowang ani chok chuwangin Kohhran hote zanina hian Krista nun dik tak lantir tu ni turin kan incha ani rinom takle chel taka pathian nung zui tur kani fundai tur kanilo Krista nun dik tak nei tu ti chuan hei hi thil harsa ani lova se om emo ani heklo ma se engkim hi limna min pe tu le in asoi fia thiam lo limna turk anita kan ni tin nunna hian Krista chanchin tha nen kanun hi in moi em ti hi kan enen fia phok angai midang te nena kan khosak hona te hian Krista chanchin thanen kanun hi in moi sela ti chuan kan lo sang lian theijel don ani no pong sang duang anga nun sang lian nun hi nun Krista chu ani kan ring tu nun chen khat hi chu kan tharau nun asong noi chuwangin nun sang lian kan nei thelo Bible share le trong China kan thlatham kanun asang thelo ni tin khosakna sum le pai dam chung khosakna ti chuan kan nun pumpui ati boi chuwangin kan ring tu nun asang thelo ani Krista nung zuite Pathianni Zan ingat tlat te nun hi hanen ila mangan na le lungai na anei vaklo adang le chu midang te ahin anhun chu atluang an limshin hei hi achani beralang chu engkima lom na anei tlat wang ani tunlai Thuhriltu milar tak Pastor Joel Austin chuan Nun Krista kan nei china chuan engkim hi lom na min pe tu ani alo ti hi min ne le mi tam tak chu Christian ni ma se anun na Krista anung lo avangin lim na tluan tling anei thailo kanun hi Krista tana kan in lang to china chuan kan chung te chu tun ma ain kamangai chok chian kan nei chun te lucia kan che tha poisa tlem emo atam emo handong ila tun ma ahin kalom chok ani tuna chuan engpo hi nei ila Krista avang ani avangin tun ma ahin kalom chok ani Nun Krista chu khovel tiang tura thlan le kaute kani ama du song
ti tum tur le ti thei tura kei mania thok tu chu Pathian ani tun lai mi veng tla hlo le ti moi te chinga hian Pathian fa sual nei lo nun tlang le soi sel bo ini theina le kho bel tiang tu te ini theinan nun na thu chan chin tha chu lan chel la ti chuan Krista nia chuan tlak kani anga tho krim thon le tlan thon mai kani ton lo nia nun Krista hian engchen nge a huam ti kan soi thei lova kan dam chung hi a huam a kan tu chuan thlengin a huam a chuan mang le ral thum pui thiam eliate chung ko ang kan ni lo nan nun na thu hi kan fa te nena lan chung chel ila kan chian te nena lan chung chel ila ti chuan kho vela hian tiang tu te kan lo ni thei don nia he thu ro pui nun Krista hian min va chau na sa em kan nun pum pui hi lal Iswa Krista nena ilan thar sel angu lalpan athu kan zatan malmin som sakthor se